I'm Dr. Huws, I'm a GP, and I want to talk to you a little bit about getting tested for HIV. Did you know that in Wales, anyone can order a free confidential HIV home test kit? Go to hivtest.wales/order. Par prawf wedi cyrraedd, agorwch o, golchwch eich dwylo, efo dŵr cynnas, mi hyn yn mynd I helpu i'r gwaed lifo yn well. You need to choose a finger then, wipe it with the alcohol wipe, make a small prick, and then let the blood flow into the testing tube. Senwch tube hyd at top lle mae'r llinell yn ddangos. Rhowch y pigiad ar y tube, ysgwydwch y tube yn ysgafn, a wedyn gyrwch y tube yn ôl gan ddilyn y cyfrifiadau. A dyna ni. If you're still having difficulty, make sure that you're well hydrated before doing the test. Hefyd, allwch chi drio wneud chydig bach o marfer corff ysgafn fel jogio ar y spot. Hefyd, pan ydych chi yn milcio y bys, triwch beidio gwasgu'n rhy galad, os mae hyn yn gallu stopio'r gwaed rhag llifo. It is really as simple as that. Remember that getting tested for HIV is the first step in protecting yourself and in protecting others. A cofiwch fod cael triniaeth cynnar yn gallu helpu chi I aros yn iachach am hirach. Diolch yn fawr.